Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 8. Okushaba Ruhanga okusaasira abantu be n'okubagarura busya. Aha mukuru w'abeshongozi omwiraka eririkwetwa emyanganje. Zaaburi y'Ebyasafu yahamize. Tega okutu, iwe omuriisa wa Isirayeli, oyebembera Yozefu nk'obusyo. Iwe oshutama aha kitebe ahagati y'abakerubi jwisa omushana gwawe. Omu maisho ga Efurayimu, Benyamini na Manase, simura amaani gawe oije otujune. Otugarure aha buteeka ayi Ruhanga, otwakize amaisho gawe tubone kujunwa. Ayi Mukama Ruhanga w'amahe, oryahisyahi okugwerwa kubi okushaba kw'abantu bawe. Obagaburiire okurra nk'ebyokurya, wabanywisa amarira mingi munonga. Otuhindwire ekibataahi biitu barikurwanira, abazigu biitu nibeshekera. Ayi Ruhanga w'amahe, otugarure aha buteeka, otwakize amaisho gawe tubone kujunwa. Okiiha omuzabibu omuri Misiri, wabinga amahanga wagubyara. Waguhingirira, gwahisya emizi okuzimu gwa bugensi. Gwarandira aha bibungo byona, n'amataagi gaagwo gashweka emyererezi mihango. Gwanaga amataagi, gahika aha nyanja, gwazaara abaana bahika aha mugyera mukuru. Mbwenu aha bwenki oshenyire orugo rwagwo ngu abahinguzi boona bagucweho. Engiri z'omwihamba nizigushiisha, enyamiishwa z'omwishwa nizigona. Ayi Ruhanga w'amahe, nitukweshengereza otugarure aha buteeka, oyeme omwiguru, orebe oyetegereze, ote omutima ahari ogu muzabibu. Ekitsinsi kyawe eki wayebyariire kandi eitaagi eri wayehamiize. Bagwokize n'omurro bagutema. Nkahenwa ki bawerekerezibwa okuhana kw'ekisyoori kyawe. Konka omukono gwawe gugume aha muntu wawe empika, aha mwana w'omuntu ou wahiire amaani kukugasira. Mbwenu obwo niitwe titurigaruka enyuma tukakusigaho. Otuha amagara tugume tutakira izina ryawe. Ayi Mukama Ruhanga w'amahe, otugarure aha buteeka, otwakize amaisho gawe tubone kujunwa.